Pamirsa ngaben inggih punika rumasuk pemargin upacara pitrayatnya sani kantun Raja Kemargiang oleh Krama Hindu ring Bali. Sios metetujon antuk ngwaliang Sang Atma Majeng Brahman upacara pengabenan taler pinaka cihna bakti kulawarga Majeng Sang Palatra miwah leluhur. Sili tunggil dreste sanik kantun Kemargiang Krama Hindu ring Bali, inggih punika upacara pengabenan, saneru masuk ring pitrayatnya, ring sejeroning edan wusan sang palatra seide, keluarga sideng Kemargiang upacara ngaben, sane matutujon, mangde sang atma side mawali menunggal sarang Brahman, ngaben taler side kesemertinin pinaka dreste, pinaka cina bakti keluarga majeng sang palatra miwah lelur. Ring pemargin ngaben, tio saking keluarga, ketanyane krama banjar taler tedun, antuk ngiringang sang palatra memargi nuju setra desa, sekadisane memargi ring desa adat Samuan Carangsari Kabupaten Badung. Dawak sawatara gala 11 tengai, kramane sampun kecen pewara-wara antuk mapupul ring paumahan, sani madui kelawian sekar. Disampuni gala nyina yang roras tengai, kramane sampun ngawit mepidabdab, memargi nuju setra desa keiring suaran gong. Melarapan upacara ngaben, sepisanan pinaka jalaran antuk ngentenin krama desa, mangdanis tata mesikian, turnin capang rasa menyama beraya pantaraning krama. Juliana, Bali TV.